Anzakwethu, it is Durban Networks la eBridge City eduze kwami usihlahla somdlebe othe cha naye ufisa ukuba ingxenye yalomkhankaso wokuxoxa abokufika abangenawo amaphepha. Sizwa ukuthi siyanibona nisetafuleni lakho insizwa eninyakazisayo lithini hlelo lu Madoda njoba usushit ngusihlahla somdlebe ngusihlahla somdlebe mina singahlala nyoni zonke ngahlala iqhuma amehlo ngani yakwethu kuhlala ezezulu kuphela unkobo mina umsunumuntu sokuhambeni emsamo ugebhezi lomsuno inkobo yomsuno ongazi ozala enhloboni yengane uma intombazane ikhumela amapente iqabule engqothweni emina lo nsizwa kithi njoba sila sishaya imashi ukuthi labantu abagcolela odadewethu baphuza utshwala emakhaya imisebenzi ayikho lolo ligwinye esilodwa sinalo bazophuca odadewethu lona sebevula amatafula yonke indawo izitolo kuyitolo ezindala esikhule sithenga kuzona manje siyabuka ukuthi no inkankane nenkankane alambe lodla umnyundo wangakubo ngoba nathi kuncane sinakho bangaqedi kona lokho esithi sinakho manje njoba silana nje sifica lo uvulile odelela kakhulu ngibona kuumama futhi usebenza nemigqomo yamasipala engazi uyithola kanjani ngoba lemigqomo isetshenziswa ekamasipala uvulile kodwa uzwe kahle ukuthi imashi namhlanje okukhomba ukudelela nje kakhulu kubantu bangaphandle kanti asiqondile ukuthi sibalimaza ukuthi njoba sibatshele ukuthi abaqoqe bakwazi ukubuyela emakhaya bahambe bephephile ngoba lathi asifisa ukuthi abantu bangala kithi kaZulu abangale balimala asikhulume ngabaholi mfowethu kuncane abakhulumayo ukungenelela kulesimo kusho ukuthini lokhu ngeleadership yethu eSouth Africa sibuka sengathi into ebaluleke kuthina amavote uma siyesavota benza ibhizinisi ngathi abantu ababaholi bayasebenzisa thina abanandaba nathi futhi nje ngempela uma kushaya isikhathi sokuvota kuzokwenza ngenye indlela ngoba sesibonile isicindezelwa kakhulu ngoba labantu bala nje uhulumeni owenza yonke lento ngoba zikonto abayihlomulayo zona ehlawini eziphezulu thina ngoba sinalutho siphansi asikhulume ngengane zakwethu ezigcwele phansi kwama-bridge ngenxa yama-drugs nokuhlukahlukene okufika nabantu bokufika kakhulukazi laba abangenawo amaphepha akuthini ukuphawula kwabo ibuhlungu kakhulu leyo nto khehla lami ngoba uma uzobhekisisa zonke lezi ngane ngaphansi kwama-bridge ingane ezayihlakaniphile esikoleni kodwa zibulawa yibona labantu sikakhulu nje iNigeria iyona kakhulu esebenzisa ikhiqiza ama-drugs manje kubuhlungu mawubona abantu abayikusasa la kaZulu beyilento abayiyona ngoba lezi ngane zingaphansi shokwami uma yikhula sizokhathala thina abakhathale obaba kufuna zibe imbali kusasa kodwa manje asinambali ngoba sithathe uhulumeni thathela abantu bokufika abafaka phakathi kwethu ziningi izinto abazenzayo khona into ezopoison ezifakwe ezitolo kubulawa abantu manje ngendlela iningi nje obukhothela abanabo kakhulukazi ibhizinisi lama-tuck shop ama-spaza shop belikade liranwa abantu base-South Africa manje seliranwa yibona kusho ukuthini ukubona umnotho ekumele ngawo uwela kubantu bakithi uwela kubantu bokuhamba kubuhlungu kakhulu khehla lami kubuhlungu kakhulu lokho kucacisa ukuthi uhulumeni anandaba nabantu uyabahola nje abantu kodwa akanandaba ngoba isystem yabo uyakhumbula zolo lokho bathe asishintshe sibize ibongo zabafazi waye wezwa kuthiwa indoda ingabiza isibongo somfazi ule wabakhona nje uphikisana umthetho kaNkuluNkulu kuningi bathi sinamalungelo alingana umuntu meganile unelungelo naye kodwa iBhayibheli lisho kunye bona basho kunye manje uzubone wayibheka nendawo ozothi uma iqanda ube nama-meeting ingathandazi iParliament ayithandazi iBhayibheli alingene enkantolo ukwazi ukuthi mawukhuluma nabantu bakaNkuluNkulu ukhulume naye eqala kukhomba into yasesihogweni sesivala nje umbuzo wokugcina kunenhlangano eholwa uJulius Malema elokhu ikhulumile indaba yokuthi cha abamukela abantu bokuhamba akuthini ukuphawula kwabo ngicabanga ukuthi noma mhlambe ngingavanga ukuze ngidibane naleyo nkulumo kodwa abantu bokuhamba bamukele ngiyengezwe labo baseNigeria ngathi ayisebeyahamba bayavuma ukuthi bayahamba nabo laba kwamanye amazwe abavume bahambe kuze kusingagcine kuliwa ngoba zikhona izinto eziyezakho la kaZulu kakhulu ngaphambili ngikhuluma nje impi yamangisi kwadlula kuyona ngikhumbula ukuthi impi yalaba sendiye kwadlula kuyona kwakusuka kanje manje bona ngoba bazi ngobale aba-understand ukuthi uZulu nje ukuthi bathuthe bahambe bathuthe kahle bahambe ngoba into ebuhlungu abantu abamnyama njengathi abasilaleleke phela ngoba nami ngeke ngifike kini ngishaya umthetho sikhuluma ngekithi ukuthi abagudluke uma wenza umsebenzi kini ukhipha ikesi lokugcina amabhodlela amabili usuthi hayi sekuyikona lokho ngigawuleza phuka liyelambi ibandla aba understand nabo wethu siyabona isikhathi sakho kubonga mina kakhulu khehla